Ka keduplang village organization jari, kabak kedup yaki khalai teli ki self-help group, kabalas dangki rasong hakikam ki jam jongka, mentagasngi ka arpulai terik jeliu arjar arpuar, kala rakhe kerpang ban pensa jing kenmau, halor ka jingdap kaba arsnem jongka. Ha ketika sengi, lawan ban saki dau MLA ka nokpo constituency uba Merel Bons iem kumu kongsan, haka jingdon rengkat uba Agustin Walang, urang ba snong ka jari uba Kershan Sulen, ka kong Merciful iem, lembat ki nongkit kam ketika VO, ba kentup ya ka presiden ka kong N Kamden, lembat ki nongkit kam bat ki dekhot jong kitay ki khalai teli ki SHG, ki badon haka thup jong katay ka VO. Bat haka tay ka sengi, lai yoru ban ot yau ke kum kadak ka jinkman, ya ka jingdap ba arsnem jong katay ka VO. Haba ay jingkren ha katay ka sengi, nakaliang u MLA ula ay jing yaro ya katay ka VO kabala tray shitom, bat ula ay man simru bakindang tray shitom shushu, ban wanra ka jingkala, bat ka jingtali hapo ka shnong kathaw, bat ha ka juk kapor haba ay jingkren ha katay ka sengi, ula kularu nakaliang jong u kumunomi kmat, unsa ay kusnam siya baro ki VO ki batray shitom bat ki batray bha, ki badang hap hapo ka nopo constituency. Bat ha katay kasngi na kaliang jong u MLA, ulan no sniang da katenghung jing sawa siya ka dorbar sinong jari, nakabenta ka jingdon kam jong ka sinong. Ka sorkar pedeng, ka sorkar jela, ki paikmat siya ki longtumi siya ki SAG ki jumi. Bat kani gajing thung ya ka village organization ban yarap ya ki SAG kalong ban pengklan ya ki terpeng jom jilong tumi gitu. Dena tagadao sngobha. Wat nom penlek no sngobha ban tribha ya kani gabenta ga bapi kilayo. Kum ki dong song sinong ki bi kilong kubi ki bi. Kawai ka thong ngakwa aban ong ipi benta. Ngalaju kren ha kiwi ki village organization ru. Aswaban kut jong gane kasnem, pada aswaban kut kasamoy trikam jong akum MLA akan nik aswaban kut kasnem argi arpuar, kandon gijing ay awat kerpang ya ki village organization ki bahap hapo kanong po konstitusi, tang pihak menteri bahap, kawai kabanengkong kabaar bat kabalai lai teli ki village organization na ki sispa arpu prateli ki sinong ki beran hapo kanong po konstitusi. Nakaliang jong akum MLA, kum gijing pensulur, kandon ka award, kapisa bat ka kanja memento, kabangin ay siya kini kilay teli ki village organization, ki bawan siya kamat ha kajing trikam. Bat ya kaniyam day mga banjit, kadi ko office, apo jok NRLM, jok office, jong video hangti ha umling blok, ki banjit, ngan sa wapan ya kalis, nakaliang jok office ako tukapor, kat kum gajing siyam, jong ke departemen kat kum gajing syam na kaliang jong ke office bakanu ke village organization ke bateri bahatam ban pendon kam ya ke start of fund ke CIF ke revolving fund ke jong pi kita kinio ya ke khusnam den nomor kata so baha bateri baha na ke benta kan ke benta ke prau kum gajing pensulur ya pi kan long kum ke bonus mo ke kum ke bonus na ke benta jong pi kenang opinya cakmat kan ne kalau kum si benta ban pensulur ya di village organization ki badan hakeleng kanong po konstitusi. Sabar konstitusi tingin nomla aban ay. Kani nagaliang junga hapo konstitusi nong po jungi mat bagi balik bah tam kilai teli gi BO gi buan sekmat. Kin sayo e kani kusnam kana galiang gajung biru ki subha ban tristom le bah kenang bo kila ban yo e kani awon. Ngisau kemen gi long kumi agajing ya lenti jong pi kidong keren gi sekmat kila keren sapang gajing lanang kiu aduk ke perkat, ke perdan, ke ketin, ke selit, ke riam, ke bet, ke reti, ke dustur, ke jing nang, ke jengi kumno, ban tengkai, kata ke tiga bakongsan, bat ngi gi babun ke jing kelak, ki program ke bapi di persiang, bat bukta tu ke jing luar jing syak, ki drama, bat bukta tu ke lanang kiu, kilong kemi ke